Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Alicia Kid. Hari ini kita mau berburu mainan lagi nih teman-teman. Kita berburunya di kebun ya teman-teman. Kira-kira di sini ada apa ya? Ada apa tuh? Wah, ada mobil truk teman-teman, bawa tanah teman-teman, sama mobil giling teman-teman. Yuk kita taruh di sini. Kita kumpulin di sini aja teman-teman. Yuk kita cari lagi mainannya. Kira-kira di sini ada mainan apa lagi ya? Ada apa tuh? Wah, ada gajah teman-teman sama jerapah. Wah, di sini juga banyak mainan teman-teman. Yuk kita kumpulin di sini teman-teman. Yuk kita cari lagi, kita berburu lagi. Kira-kira di sini ada mainan apa lagi ya teman-teman? Ada apa nih? Wah, ada Ultraman teman-teman. Ada apa lagi nih? Wah, Ultramannya ada 2 teman-teman di sini. Wah, banyak banget mainannya teman-teman. Yuk kita kumpulin lagi teman-teman di sini mainannya. Wah, kita berburu lagi teman-teman. Kita cari lagi mainannya. Wow, ada mobil Tayo teman-teman. Wah, mobil Tayonya miring teman-teman. Yuk kita selamatkan di sini. Wah, ada apa nih teman-teman? Ada motor-motoran teman-teman. Wah, di sini banyak mainan teman-teman. Yuk kita kumpulin lagi. Kita kumpulin di sini. Wah, mainannya udah banyak teman-teman. Yuk kita cari lagi. Wah, di sini banyak mainan teman-teman. Wah, ondel-ondelnya lucu banget teman-teman. Ayo kita berburu lagi teman-teman. Kita berburu mainan. Kira-kira di sini ada mainan apa lagi ya? Ada Pop-It teman-teman. Wah, ada Pop-It apel dan Pop-It kupu-kupu teman-teman. Ayo kita kumpulin lagi. Wah, di sini udah banyak banget teman-teman mainan. Dulu ya teman-teman. Next di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.